Askiki pantak netaki kun hamas kaptasa hi churatakal futbol tokai takam ya tiawina kauthi. Always jadi tamak Europan anat tas kakiwa. Hichak torin tamampi anat tawai. Nias pagol mayru atip tawai. Jairo yan ukat dorni Romero panaka gorana kuchan tawiyaphe. Ukarok Villarreal taman patung kamaran wainana kampiwa anat tawai. Ukan ukamara kiwa tipawai. Nias pagol chusaru atip tawai. Zaul Rocabado ukat zoler ferufino panaka gorana kuchan tawiyaphe. David akolgo hubak Aurora Tamaru kutani. Kuna teh hicha marak Copa Simon Bolivarian tau Deportivo Fatik tamampiwa na tau yan ha. Hubak patun kapitskan maraniwa. Marcelo Martins hubak han hamakiu Primera División de Bolivia yan tawin anat kaniti. Nia Cerro Porteño taman hamak keparani. Kuna teh hutir marakamau kontra tuni. Alan Mercado hubak Universitario de Pinto taman hutir temporada hanatani. Hubak patun kalyatun kan maraniwa. Real Santa Cruz tamat puri. Libertad Gran Mamore tamah hukam anatirina camp wiltat kontrat regentas kakiwa. Hichak Kevin Merubia ukat Jorge Vargas panakampi wiltat kontrat regentawai. Aka anatirina kak kepauhan antiriphewa. Julio César Valdivieso hupam ukat always di taman pap ekencilina kampiu tari payasis kaphanja. Hichak huchancha tanakah utjewa. Nias Steven Díaz Flores ukat Oscar Bazenekea Gallardo hupanakapjewa. Aka pekencilina ka futbol taipit mamarau hak sutaphe. Uka masin always taman haniu kun sluran atip kaniti. Federación Boliviana de Fútbol tamat. Tribunal Superior de Apelaciones tamah sohta puntunak hutir temporada tak Wilstermann tamara pari. Konatak Gilbert Alvarez ukamarak Mauricio Soria hupanakaroh Wilstermann tamah kolke manua. Nias Gilbert Alvarez hubhat kimsa puntunaka pari. Ukat Mauricio Soria hubhat kimsa punta para laki. Real Santa Cruz tamah Brian López Suparu redes sociales toket uintai. Hupak kepauhan tiriwa. República Dominicana markatawa. Cristiano Ronaldo hupak Valdebebas token sapakiu wakichasiski. Kuna haniu ma tamanikiti. Nias hupak Real Madrid tamaru ukam wakichasnyatak mayuai. Hichak kaukir tamaru ichachini. Masuroh Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayan yang tawin pair semifinal ang tawin Francia tamak pagol chusaro Marruecos tamara tipawai. Nairi gol Teo Hernandez hupau pesta Qatar chantawai. Ukarok Randall Colomuani hupau pakartun kayatun kan Qatar gol chantawai raki. Ukamasin Argentina tamampiu tukuyan ataw hutir wilkauroh tun kamayan alwaran atas kani. Ukat Marruecos tamak kimsir chak mistunya takiu Kroasia tamam hutir kurmiuroh tun kamayan alwaran atas karakini. Uka kiu hilat kuliakanaka yak horkama ma hacharuntawi takni taki.